Raġel mill-Pakistan li kien xtara passaport Malti allegatament daħħal miljuni mid-dil tal-isptarijiet li kienu nbjew lil Vitals u Stewart Healthcare. Dan ir-raġel Muħad Khlif Shawkat Ali illi sema diversi drabi fl-aħħar snin miegħu allegatament kien hemm involuti wkoll it-tfal tiegħu Assad u Wajid kif ukoll iż-żewġ nisa tiegħu u bintu. Skont rapporti pubblikat fis-Sunday Times, Shawkat Ali kien konsulent mhux uffiċjali tal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat. L-istess ġurnal jgħid li l-Pakistani li xtara passaport Malti ingħata pagamenti diretti fil-kontijiet bankarji tal-familja tiegħu propju riżultat ta' dan id-dil tal-isptarijiet. F'każ minnhom it-tifel ta' Shawkat Ali daħħal 1.2 miljun euro dirett lejn il-kumpanija tiegħu. Flus li waslu minn Stewart. Jingħati li din il-kumpanija kellha tipprovdi lil Stewart xi computers u apparat mediku. Separat minn dan il-pagament it-tifel ta' Shawkat Ali, Assad, daħħal ukoll ma' 9 miljun f'konsulenzi. Meta kkuntattjat mit-Times, Assad qal li hu dejjem mexa skont il-liġi, iżda ma setax jikkummenta fuq materji sensittivi bħal dawn. F'Diċembru tas-sena l-oħra, rapport mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali kien wera li qatt ma tlaħqu l-miri stabiliti mid-dil tal-isptarijiet u minkejja li kienet irċevit miljuni mill-Gvern, Vitals spiċċat bi problemi finanzjarji kbar u dan wassal biex Stewart Healthcare ħadet f'idejha l-konċessjoni. Interessanti l-fatt li Shawkat Ali u t-tfal tiegħu kienu rċevew pagamenti mill-kumpanija Ecuter AG li f'Novembru tas-sena l-oħra instabet li kienet ħalset 60,000 euro f'konsulenza lil Joseph Muscat. L-ex-Prim Ministru Muscat minħat jew dejjem ċaħat illi Shawkat Ali kien konsulent tiegħu.